Waislamu walikuwa na hali ya Sudani na Somalia. Naona kwamba ndio kila kesho. Sio vikara. Sishobora kutihanga iyo byogenda ibi arabisigura nini ntawandi ntakari ntareke mu cyumba ari stone bibiri stone kubera aho muri bihemu nabyo biri none icyo utabona ngaho ibintu byose bisigaye warize umaze gusoma no kwandika nta jambo rimwe ngaho ryanditse ushobora gusobanura amazina ari urayabona none uza umaze ibiki kandi uri umuntu ukize nawe ushobora kutavuga ubwo aha uri kurantunguka mu bwenge no kuzikiro kuva ari nka mwaka munani stone jumpe umenda naramuha aho bafite amafaranga abahungu basenga abahungu bazi ubwenge ibintu utereka nabyo byose ngo byabona ikimesore none warusoma ngo bafite amafaranga ukabana jena ari bende ari banko kigira kabiri urumva abo basenga batwe twasenga migurumiko jumba jesenga migurumiko ongeza kubwira rero sawa wewe iminsi y'imyaka twagira wivuze za guhera mu mwaka w'umunani sawa yaragiye ko ntahinduka n'iwawe ariko nigeze muri ako kuba wafata uko ubonye mara ibintu by'umukizwa ibintu byinshi umuntu yakubwira dusohoke oyaye kwishengera mu ntega mama wanje ukamenya jewe sinabukiza sawa ikigira bani niba wisarishije jana ikumusoma jana rimeze nka Yosefu nanivuze kukubengera mu mpisho siko kugira ngo ibintu muri urabisarisha umaze mu maso y'iwanje kwitwa ucecekera ukiri ngaho nyene nakubwiye wambwiye ko usenga ko kugira ngo njye nabihebe ntabyo nahebye nabo ndakubwire yuko sinkangwa ngo wagize mariage ikiri kintu iki n'igipapuro mbere y'iwanje igipapuro ndagifite gisigura uri biro nakubwiye invitation y'iwanje nitekanje itekana ryase rero kandi iyo mvura yawe ya mariage iko njyanye kandi ko sinziriye ikigira kabiri jewe ndi umwana kandi urukundo nagukunze ntawe wagiye nta nawe umuteze no kurya essentiel ni iki akarago byonyine jejenyene uca bugufi ndabizi sohoka ufate ikintu yakuzanye umujyakuye mvireho nuwafunasambulira kunyene umwana mwiza akeye bakakomeye ufunga gasambulira hawe usaba ikinyatari ufite maso y'igihute niwava ari mfanye uko natamira igikome yindi uri ku zo kumucima umwana mwiza kukuca so icyo gito jambo ndakibyo maso y'ibyo ariko uruhu bw'Imana utondondera bindira ukagusigura ngo nina kurondera wewe ukazona nakurondeye kandi uzotumanya ko jewe ntavutse uzotumanya ko jewe amashuri yize uri ku ayo mafaranga jewe amafaranga baniye bari gutuma bayakungurube ino muzima gikora ndakwishyura ubu sona amajyana y'ukurambya nahe iseseme ko rijya gusera amazi muri duruma narakwase rero ndakwase naguhetse ndagukunda ndakwase wewe
nariye mugabo kabisa kagura kubikiri urabye ura hatumana zibiri hatumana zibiri mtoto machia anajua mapenzi anajua kulea mwanaume ni hapana wewe wishi na kusau sio kutengo cha kusema umwana zikirori nayo wewe hakuna vya msoko bavuga ngo apuzuye ikamurikwa ubundi nibaza imyaka yose namaze ntakaza n'inyuma y'umukobwa atazi agaciro k'umuhungu icari cyo buri munsi yiyumvira ati cyangwa kubera iki yiyumvira ati warihe imyaka erega sheri hariho abantu usanga bateza ambutiyaje mu buzima bw'umuntu ndetse yawe wambutse ndi hehe we wasamaye kiza gusa kazimana gufuza siko asa n'imana ntiyari kubyemera we yadaguhomba n'ubundi sinzi ubundi buzima nari kuronka ko uranyifuza ndamufise iyo ugiye ku kazi gusa sigaranye ibintu urazi rero sheri murashaka kamita n'ubukarate sheri siza guteba hano kanini kubera ko nahise irandevu na roti kimwe gusa nagomba kukwibutsa icuri ubuzima bwawe ahubwo sheri urazi ko nari mfise icyo ngomba kukubwira n'icyo ngomba kukubaza twe twishize ibintu by'amaroperope nyine ntazibagiye urazi sheri urazi ko je ndi umufasha wawe kandi dukundanye muri byose ni ukuvuga yuko utegerezwa kumbwira ubuzima bwawe ibyo ufise byose n'umushahara uhembwa nkawumenya konte zawe nkazimenya zose n'ubutunzi kuko umugore n'umugabo turumye ntacyo tuba dukwiye guhishanya urasiyipenge kuko byari ibintu ndimo nategura kuko ubu vuba naramaze kugushyira kuri konte yanjye urengere no kuja kuwutira ushaka sase ikigira kabiri vyose turabisangiye ubu hama ku kazi wifuza kumenya umushahara mpembwa igihe twakundana urazi ko nahembwa sensa ni mugabo ugeze ku majana 8 ukwezi barakudugishije dore numva ko waramishije byinshi namereye umugisha uvishitse muri runo rugo nabonye imiryango y'umugisha yinjira muri make na parcelle yego byose nateze amatwi impapuro naratwiyumvije ko nagize n'umusore mugabo ubonye yanditse kuri jewe kubera ko urukundo rwanje mu busanzwe sheri we nicyo ndakubwira n'ukuri kimwe gusa amikara sishaka ikintu nakimukora kuko ndoba asanga uhava utangura gucakanya natwe kare noca asaza no gusaza nifuza ko twobana gutya muri ambiance umuntu abona ati torira madamu warose umugabo n'ibyo abandi baribesha n'ukuri rero n'ivyo kimwe gusa sheri sireke zo kubiganira niragaruka reka nitame roti gatoya kubera ko urazi ko yambwiye ko hari ariko aragerageza ibonye asanzwe waba ibisigaye navyo harakaza kubizanira sheri bayipe mugabo sheri irungu sinenza kubona uragaruka wumve ko umutima wawe niwatera uza kumenya ko Yohana sawa urazi ko fone yanjye nayibagiye mu cyumba no nta problem ndakuyinzanire basi urazi ko ukunda utume basi uyinzanira amutugenda sibyo we seri ndakeneye fone kandi ari icyo ndayikeneye iri mu cyumba cyangwa iri mu cyumba mu gitanda no nayisize unyaruke cyane nibyo nyaruka sheri sheri kubera bayinzaniye wewe muhamisa iyo ariye ura wibagira naho uri reka ngende gusa ndagaruka umwana sheri nyaruke mari kurinde ego nawe ndisubize
Luka oya ntawe uhari sawa Hembe bumbo majana umunani parasera ibiki nakwerekeje ko ndi umwana Ndashima n'ukuri warugiretse wenda gufitiye amakuru ugafite ndagutwaye surprise imwe umutima wahunze nanjye umutima wanje wagukunze sinibaza ko utandukanye n'iyindi mitima yokunda abandi bakobwa bose ibyo dushaka tube turabyihogeje gatoya banza ndakubwira ibyo naguhamagariye urakajya akaroko uruga kajya kaze konse mbeko kagoye kwa shiroko ndamuha isaha sheri nagukunze mu bandi bakobwa nagutoranije mu bakobwa beza hari abakobwa beza twaririmbana ariko umutima wawe uhitamo wewe ega ni jewe nyine ugasanga ufise ubwenge bumwe budasanzwe kwino se utagize ubwenge ubaye n'ikintu cy'ikirofaro ufata igikamura ntiwoba mbiriza rero sheri rakajya kagabo nagenda kabembereza uko nshoboye kose ndamuhenda nkuko derarenze samuso ndamubaza utuntu twose yoba afise ubutunzi bwose yoba afise kugeza uyu mwanya ibyiwe byose ndabyanditsweko amapazera yiwe ubutunzi bwose noneho ubu byose numvise gahunda ndabika isaha icyo nicyo nagukundiye seri we ntugire ubwoba icyo wifuza cyose sheri uri mwiza uri seri mwiza yawe uri bogane ukuri bewe ndakubaze uzi usa n'umego bakuroza imisazi by'amasaha iyo ndero wayikuye uvuze ngo aho yareka ndakubaze ibishashu bishashu uboneka hari ibihe ibigutanga tubone ari ibihe gushika aho ukora igihugu gushika n'amabati aho mbego yo bishashu ubone ari ibihe seri uri kugira ubwoba umiriza sheri hagarara atabwoba jya ufise utinyike ndashawa akagabo abagabo bari kwirogari urumva apana ajya kuturanga ubuzima nimba kumwiza ari muri kumwiza abana sifanya tukafakira no ngize ukuri wahagiye kuyari umviriza sinzi bashobora kuvuga ngo sheri n'umuntu wanje wavuziba wewe wari uzi ko yari mubyaranje ni mubyaranje nyine ubimenyereye akundi wowe uzi ko ari mubyaranje webe ibyo nyene ntihagire n'ibindi umenya none no sheri fata umuntu agira impande sawa agira igice kimutera kuba umuntu mwiza umuntu n'igice cy'umunyamaswa igice cy'umuntu kiganzwa n'umuco umva ku gakiza kwawo na Yesu Kristo mugabo mwiza umva kuri Satani ari ibyo wawe ntabwo Imana cyangwa kuri muri eglise ariko uganzwa na kamere mbere ibyo byose Satani akorana nawe kamere mbere tutaravuga rero ubone igice cyane kiganzwa n'umwiza uvuze ko uyo ndaguse amazina uri kuramwita
umviriza we mugabo abantu ubona nategereje jewe ndi ngwe urafasha shusho ubirashyize kuri buri teza muti yaje na umviriza uri kuratira uburyo we ntabwo wewe uraza kumbwira byagenze wewe bigenda kugira ngo shari uraza kumbwira byagenze turashashisha telefone shari uri mwiza I love you bisu shushu I love you nanjye ndagukunda mu bandi bakobwa bose ndagukunda urakarimarima uragakundwa n'igihende ibitugu urenda mu guseka kuziye utazi icumu gishakira cyangwa utazi umviriza rero jewe uyu mwanya ni isaha umviriza sino kukuvanga gusa je sindagukunda sinigeze ndagukunda nari mfise icyanzanye kandi naragishitse umviriza uyu mwanya nta abcd nkeneye divorce umviriza je nanjye sishobora kubana n'umuntu nka wewe sishobora kubana n'umuntu nka wewe nkeneye divorce je nawe twibagirane naho twahuye ushime nino bisi twari tubanye kuko nari ku gikorwa ico nari nkeneye cyarangiye sibyo urarira wihanagura ibisigaye reka kwari ndakubise nigire sinzira icyari kikugarukanye jewe ukunye mbona ihangane ukarekane kutanga umwanya ndakubise nigire sikazima nari inzoka twari tubaze sinagigenda gukomora kuko uno musi ndagukomora umuzi guteza nyamuti yaje nebo ntimurya nebo mwagwaye kwashi imyaka yanyu yose ngo je mbane n'abantu b'abataha simwe bana simwe musaburi umuntu nabo ebishaka shera byo gushikira n'ibyiza
ntabwo uri mu nzozi zirakanama na buhoro buhoro ubura n'ibyo muri resitora bigaha ikinzanye narinje kugira ngo nk'umwana w'Imana wamenye Imana wibagire ikintu cyose cyabaye hagati y'iwanje nawe ndafukama natibagiye ko cyane muyishura ngaho ubwire ikibazo natibagiye narakimwe nibuka ivyo mbonye n'ukuri canke no ivyo mbonye n'ukuri urasinziriye n'uriko urabona reka mbone waragize mariage icyo n'umutware wanjye rina mukanya naza n'undi wanjye rindira gatoya icyo utarabona ucererwa no kuramba byonyene byo nakubwiye yuko Imana asenga atari bayari atari dagoni nakubwiye ko inyuma yo kumbabaza umutima wanjye wari uzi yuko ntaye mu kibazo umutima wanjye uwishe neza ukawucumita ukongera ukagira ariko wari usuzumiye mu ishu yanjye kumbura hari igihe ntari kwatsa itara nk'iyo nawe usigaye ugenda baravuga sinzi nibyabereye sheri banzurindire uwarubaha yashyize ahantu bwa mbere abanza gufukana none no kandi mushambera icyo mbereye ariko uramfasha nje ko ndiko ndabigiri wavuye hasi sinabikubwiye ariko nsubire Beleza, ndakubaza ikintu kintu burya nawewe wakwigaye gutora ndakubaza ikintu kintu uwasiye sinigeze ndakuha amakuru y'uwo muntu cyane ko byamara bitasubiye kwicara nukuri murakoze kimwe gusa ndababaye kandi ndababaye rwose umutima wanjye kuko ibi byose byambaye ko ni ingaruka y'ikibi nakoze ndagikorera Claudine ku by'ukuri narakubabaje twakundanye imyaka myinshi imyaka 9 ariko ndaguhera mu mezi abiri ngo ndose abatotosho ndose abana bagezweho mugabe no munsi ndi mukangaratete uwo twubakanye nishimiye yaramwombeje twaragize divorce ibintu byose turagabura amafaranga yose yari kuri konti yaraviduye yaratwara nukuri ndaciye bugufi kandi abarushatse kumbwira ko mumbabarire ukuri nari nzi yuko ukiri inkumi ngo nagusaba imbabazi dusubirane mugabo ntibigikunda kuko Imana yaraguhaye isezerano ryawe anzurindenda kubaza ariko stone hajya abantu baramaze ngo usiga ugusanga ukirukira ugusiga urumva jewe nako ntageze wari umuhungu nitaho kuko bukengo bwije nkanagusengera uragije ubwiye ko ujya wanyeretse ko ari wagezweho kandi ukanya n'isaha wamaze kumwimba kumenga iminsi ije twakundanye ntiyari bwakwiye reka kuncurira ubu ndi ubere
nakanwa kamufise umusigaranye ico usigaranye ni imbabazi zawe gusa. Stone kubizera kwiki nubona ibyo byose nabibwira ariko Imana yo mwijuru ibihere gushimira ishubahiro kuko bijya byose warabikoreye wibaza ngo biraheze hajya n'Imana yamporeye nta kuntu byari kugenda kurya ngo jewe umugore nkabirya byose n'Imana yo mwijuru Imana nayo kaburi kuri bigenda ibyo n'ibyo ufatamenya ibyo Imana izurije mu mwobo naramubabariye ariko urabona iriga y'ubutaka kama tegana ndetse n'imbuto Imana y'amagore atwereke kandi hari amaze nawe kugira cyo kagenda kugata Stone nabona kubwira yuko Jaba Imana yavuga ngo ivyo urabikora nanje nk'inyi Ibaza ko ari nawe Stone Imana si umuntu yari kuba n'ibintu ibintu nkabirya ngo bisabyijane ariko Stone wari ukwiye kwikubita agashi ugahana n'abahungu bagenzi bawe ndetse n'abakobwa kuko hari abakobwa bamaze uko nyene kurya nyene kurya bikiza wari ukwiye kwikubita agashi Ukuri akoca igabaza ariko ibi bintu bikujewe bino bicibwa mu gukora na cyane cyane kuko urwaruka rwinshi cyangwa se abubaka barahemukirana bibaza ko birangirira ariko ntibamenye inyuma y'ibyo byose hari ariko Stone kandi ikintu cyose kirafise impamvu kandi Stone